Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelela phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili radio Inketho. Lami igama ngiveza kwa intuthuko yakho Malelias bona amagomede. Uma mhlawumbe usemusha leli khathi, ngiphinde ngicathi ngisho ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke wey'ngane zakwethu. Umsakazo weGagasi FM uPhenny Ntuli uzwakalisa okungenami kwakhe ngokwenzeka ensizweni zakithi. Kuzokhumbuleka ukuthi kulezi nsuku lokwande njalo izibhele zokubulala kwabantu abangama-TikTokers laphana-ke ngenxa yenkulumo ekhulunywa ku-TikTok. Omunye obesanda kudlula emhlabeni njengamanje uSibusiso laphana insizwa uJobe laphana edutshule yabulawa-ke ngenxa yakho-ke laphana ukungaboni ngasolinye. Le ntokazi ibisonela kakhulu nale nsizwa, iyadlulisa ukunganami kwakhe okanye ukujabha kwakhe ngokudlula emhlabeni kwale nsizwa. Ngizokwanda kakhulu engane zakwethu ngidlala ividiyo kaPhenny Ntuli uzibonele namathupha ekhuluma akabanzi ngalolu daba. Yize ngeke ngisasho okuningi ngokuthi uJobe besiphilisana kanjani, kodwa bengicela kubhuti abadala ngenkulu inhlonipho nokukhulu ukuzehlisa lento yeni yokukhombisana umthizo ngale ndlela yokuthi uze kuthathe umphefumulo womuntu. Ayiyekeni. Mina dala mengikhula kwakuthi meyigejana insizwe ekhaya kwakuthiwa ihlale phansi ubamba umthetho. Akusakwazini ukuthi umuntu mekonile umqondo umtshela ukuthi cha, engathi nginyathelekile lana ikhulume niyinsizwa. Suke nithenjiswe malini le ngaka obona ukuthi wena uthi kumele uzuvuma ukuthi uthathe umphefumulo womuntu. Lento yokubulalana kanje obhuti bethu bayaphela, obaba sisenabo. Iy'ngane zethu zobathathaphi umalume. Hlezi kuthiwa insizwa